Representante povo e Parlamento Nacional husuba governo atu toma atenção ba arrendamento espaço público nebetaka ba ema passagem sirane. Deputado husi bancada PD Mariano Fernandes Xavier Malik hato questão ne liga ao cidadão sira nebe halo arrendamento e atas ibum hori taka dalam ba ema lau ain sira. Deputado Malik observa área tas ibum sira comunidade sira ocupa hotu hori taka dalam ba ema sira nebe halo passeio no tem que husu licença ba ocupante ilegal sira nebe ocupa fate refere. Tahu atenção das espaços públicos, bagaimana terkait dengan público. Para poder negara dan ambil secara halo program berumahan. Kenapa le baho modul da kompensasi kau ini besar. Karena hari ini terkait juga hati público. Karena untuk saya punya kasih misalnya banyak misalnya kampanye pak Heru saya hari tiba-tiba nama Area diksafir naga, area ba pelakuan, समस्या तीन तस्वीर में सही ना पूरा दे। फिर ले कहते उसी सही में भी माई आरे फोन में आरे ने कोई लाओ तीन दुनिया। तमने में क्या पसंद है हाथी हालत है स्पेशल साउंड पर आप मेरे लगल हम उसी कोलाई में अंदर सीधाउन हो बोले सीधे तो कौन बा जर्दी सिर्फ में कौन होते हैं लास्ट जर्दी में तो कहते हैं फाती लेने में लोकलिज़ है जर्दी सीधे में इन फोटो में umasir maka umastarnya ini awal sidang sudah paham. Terus fatimnya kalau sentrum sidang ini telepon imagine lagi apa dunia sidang metropolitan masalahnya. Karena khusus governo itu ordena organisasi dia provincial maka yang mulai sidang fatimnya. Jadi konsiderasi sendiri itu bahwa pesannya makin terkenal ada. Obrigatoriamente el gobierno ordena para ciudad ini bisa maju dengan dia para benar. Sobre eso como se llama para paso no tumba antara claramente. Ne gobierno tahu na marca desde que gobierno tira bajo con la compensación. Y no el gobierno se ató bajo la notificación. Tahu na de marca serius pode que não me derrubaria, né? Lah halo apa sih? Karena mau sudah gubernur boleh halo tersau, tapi mau justu. Karena nanti ada dari balu ya karena beta hosi execução ordem se ataunya. Seperti balu agora ini kan makan halo execução kan. Kemudian lagi bersih berarti injustice, lajus ne. Atau pun tahun marka tinggal halo execução. Para gubernur boleh hal ini program berbagai dia apa cidade dia apa komutimota. Hatamba questão ne vice-ministro assunto parlamentar Aderito Hugo da Costa se envia assunto neba secretário de Estado teras no propriedade no Ministério da Justiça atu sira nebe halu gestão atu emite contrato arrendamento. Sira nebe halal arrenda taka hutu espaço selseluk ba ema halo passagem diniang. Ane entre au se envia neba Ministério relevante liu Ministério da Justiça teras propriedade ba ser nebe que halo gestão ba emite contrato arrendamento ba entidade serne cidadão serne atau tahu atenção ba questão serne auto bele hetang arrendamento ba espaço público ne mai be respeitamos espaço público nebe que Estado governo investe ba própria população nebe que utiliza lili capital dele. Ponto serenas nema que é importante obter se agradeço ao senhor deputado Mariano Malik nebe que hari assunto serene concreta atau o governo bel halo bel kurisi. Área tasibun hirak nebe comunidade sira ocupa notaka makanesang área tasibun tivar likisa dolo kuang inclui fating nebe localiza ia Jardim 5 de Maio ne Kotuk liu uma estado sira nebe cidadão sira ocupa no balong utiliza hori faang fali hahang hirak ne lafo imagem diak basidade. Tabarene husuba governo o insamak muda tia cidadão sira ne mas tem que criar condição basira tamba sira ocupa durante tempo narok. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like
halo comentário no Fahe Tutang ba mídia social Hotu.